Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kendiat sengi mencua kaladan kejing terwa na kaliang kekenhon kiang atiar jong kani ke beri new trap. Kata kekenhon kiang atiar new trap National Liberation Council HNLC ba kalalong ke bakloi banwan sekamit jong kejing kran nyesong bat ke sorkar. Kaipat ke baka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kadan banjubab yakani syaka HNLC. Haka lai terik mentau nopra arza ka kendai. Ke Batisi TV kelayo banyakran kerpang bat usembut Menteri Rangba ke jela ubak Preston Tensong ubalaong balada ke HNLC ke lapha ikini khobor syaka sorkar pleng. Ke sorkar jela kan haban ap ya ke ke jing petha na ke sorkar pleng. Bat yamenta na kaleng ke sorkar Meghalaya kampatla bangkran AA halor kani. Ngai ju ia ka khobor de kumo pi I have no comment ikan dengan no comment ni le namar bangatrai ladaka communication lapha sedeli maybe very soon nak lihat Delhi kan kalabani ai ka kerja ka instruction la di kat kabade na ta jong university namar pi kan ni lada dei ba don kata mut ka tripartite agreement kalabun kan na ta kumo pi ka ba number 1 ni lada ki approach Syaka, Government of India, then Government of India will communicate to the state. Right now, I can't say anything on that. Naman ni nakaliang jung ka state government ni patyo AA ka information, let the communication officer. Syaka Government of India. Kadai namday, kadai ka ki approach, kabang yu ko kot kubon mo. Ka ki approach Government of India, tika mod ngi up iya kata lada kila approach means ke Government of India kan happen tip syaka state government. On that basis, tingin sa siyong, sa perkat, sa civil, seriously, kaya kabali, kababatang.